Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrichaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Malulia Mahilia Matartanchi Pau Hankichkon Hokriakon Prekona Karacha Karmuchkanchi Patawan Ari Marinin Chignis Han Program Malanchikwan Kunan Chungapunchao Junio Kilia Chungapunchao Junio Kilia Películas Cancho Orange Plus 8:08 de la noche Vilecona Pelecona Waraps Apurao llaman Areki Paua Kuliachkan Apurao se llaman. Bueno, kay chiripim ocupas recorreramos ojegon pelegona. Añana taitanchi su timprima kuikuilla pelegchikta konan hachigap chablasugnya pa willa kuikonata. Ari kay sena minis hangmanta kay willa kuichayam okuchale pani chalay ten harike kay pia son chiklike kay hamok punchao kunapis kay yung kalaman pararinka. Kayung kalao mang selva alta ninchikrik au chaylao mang pararenga kay pikay hilucha kawachkanchik kay hilucha ta kawachkanchik chay perike kay viernes sábado akonangachkan miércoles piña malay mam pajaren jueves viernes ni rato sale kay garamonga chay perike kay param hamuchkan hispanichkan chayna kayunga pikakuna ya kuy hawang kanay kichik kuy kuspalla rik kay aviso meteorológico aquí yunka pikajkunapaq puyu chata qarija ilaqkunamanqa ñan wawqriyakunpa chiripas ayninpananchik kay punchakunapaq chiripas yaykuykamullachkan chayaykamullachkan anchata kay ñuqanchik lawkunaman nispata rika wawqichallaypanchalay entonces chay chirikunamantapas cuidakunanchik por ejemplo kaypi niwachkanchik sobre temperatura, aviso meteorológico. Chay temperatura manta chirikunam nishuta kay punchawkunapi yaykuykamunqa nispata wawqillaykuna pallaykuna. Naptian qawanlla kananchik qawanlla kananchik rika wawqichalay panichalay. Bien, chaynata rika wawqichallaypanchalay huk willakuykunaman yaykullasunchik. Kaypi niwachkanchik mama imaraq kay wantapi pasakurun wantamanta kay willakuy chay karamu wawqillaykuna pallaykuna llakiypaq nisparik chaynaqa rikichikqa chaykusunchik kay willakuyta wantalawmantapas chayamuchkantaq llakikuypaq willakuyrik wawqichalay panichalay. Kayna niwachkanchik kay willakuy. Alcalde wantapi kaqsi kimsa pachak ayllukunata callepi mana trabajuyuqta dejarqullan nispa wawqillaykuna panchallaykuna. Imaynanpi porque wantapipas ariki kachkan chay operativos de motos nisqan. Wantapiqa manam kanchu kay Huamangapi hina colectivo. Kay Huamangallapi colectivo, ruta 1, ruta 2, chaykuna kan. Wantapiqa colectivotaqa ruran puro moto wawqillaykuna panchallaykuna. Ya. Entonces, kay kimsa pachak mana huk iskayllachu kimsa pachak moto taxistakunas kunanqa kachkan riki abandonasqa hinaspataq
ismurikuchkan, oxidakuchkan, malograkuchkan, perdichkan kay depósito municipal Wanta nisqanpi. Motoyuqkunapas manañas chay motota huqariyta munankuñachu. Imaynampi porque llumpayta riki mañachkan chay moto recuperanankupak seguramente depósito, multa chaynintinkunaqa mañay chayqa mejor riki hinaña kachun mejor moto musuq mototaña rantikuykusaq nispas ninmanku kasqa riki wawqillaykunpa laykuna. Ari kay alcalde Belisario López wawqillaykunapa laykuna chay abuso de autoridad nisqanta rurachkan ña kayta Defensoría del Pueblo ujariykunña. Hinaspa nichkan riki kay multakuna chaynata chay internamiento, o sea, depósito ya chaynintinsi riki incluso chay motokunatapas masyarullanña. Tenga kay Defensor del Pueblo Richard Olivera pay riki nin iniciotam kay operativota rurachkanku o chay fiscalizadorkuna aunque anincha operativokuna pero manaya leyman hinachu nispa riki wawqillaykuna panichallaykuna. Nichkankutaq achka reclamokuna kachkan de parte de los padres de familia, estudiantes y agricultores. Utilizachkanku riki yachaqanchina motota Wantapeqa motollapin purinku manam kanchu huk taxiqa kaytaq kantaqaya pero más yachasqanchina taxiqa más me cuestan motollapin wakpiqa purikunku kay lawman waklawman riki wawqillaykunpa yaykuna kay wamankapiñataqmi purinapaqa kachkan motopas, kachkan taxipas y kachkantaq rutakunapas riki rutaman rispaykunki maymi munasqaykiman riki apasunki. Entonces Wantapiñataq puro mototaxi wawqillaykunpa yaykuna. Entonces chaytam kay denunciakuchkanku chay mototaqa utilizanku taytawankuna, estudiantikuna, campesinokunapas, incluso feriaman hamuqkuna o amas de casa, mercadoman rinku, rantipachakuykunku, motota hapiykunku hinaspa riki apachkanku wasinkuman mikunankupaq hasta productorkunapas riki chayarachimun paraderomantaqa motopa hapiykaramunku, motowan riki mercadoman pasachichkanku o chayna riki wawqillaykunpa yaykuna. Machayllachu kay Wanta Urankangari, mana Wanta Urankangarillamantachu sino hanankuna kay laguna chakrallañam kachkan, principalmente kay Wanta Urankuna miki más verde niqcha, más valle. Wanta Altunkunapañataqmi tumpa Hichuanej riki, pero igual riki Wanta Altun o principalmente kay Wanta Ukun chay Kangarinin chaymanta riki frutakuna llapa chay chakra ruruykunata riki motopi apanku astanku sapa punchaw kay mercadokunaman kay Wanta lawpi. Pero kaypi riki inspectores municipales o inspectores de tránsito paykuna riki mana sumaqtachu chay kamachikuykuna truranku, simplemente paykuna riki qullqita huñuypi riki aguanakunku. Seguramente bono imakunapas kan sapa inspectorpas más motos más qullqi riki. Hinaspa riki chay motopa llavintas quitaron, motopa llavinta quitaron hinaspaqa manaña entregayta munanñachu depósitomanña apanakunku riki chaymi kay Defensor del Pueblo Olivera nichkan kaypiqa hawarinanmi mayqinmi chay vehículo particular chaynata hawarinanmi mayqinta chay vehículo transporte público. Mana kaptinqa municipio Wantaya qallaykuchun padronayta llapa motokunata hinaspa riki chay autorización ninta huchun porque mana miki kayna abusivamente operativota rurananchu porque chay motokunata lliw llaqta runa utilizan único medio de transporte Wantapiqa moto chayna nichkanku wawqillaykunapa yaykuna. Bueno chayna willakuykachkan achkatas riki motota huñurunku chay depósitopi riki kimsa pachaknintin riki ishmukuchkan fierrokunapas oxidan
chay aceitenkunapas tiarqarin manan chay mutu llamkanqachu hinaptinqa riki perdinñam wawqillaykuna pallaykuna sasa allichachiñam mas rimari riki kay programallanchikpi mas rimari chaynallataq kunan illasunchik kay totora Torobamba nirun ñuqalla Torobamba chay Torobamba pipas kay sasachakuysi apagunman ari kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna ima sasachakuytaq chayta kunan qhawarisunchik Torobambapis chay llaqta runakuna wichqarunku ñanta wawqillaykuna pallaykuna mana acuerdokunata autoridadkuna cumplisqan rayku porque yachasqanchina chay Torobamba nisqa manachu haynimparaq elección puntantaraq manachum chay qaqa ripukuykusqa hinaptinñataq chay limpianankupaq chayllapa desmonte limpianankupaq chay ñanta uklaninkuna kichanankupaq chaypaq riki afectanmanku karqa chakrakunata ¿ya? Entonces chaypichiki autoridadkuna prometikurqa imatapas y chaypi prometikurqaku apuraw chay tránsito o viabilidad nisqan riki ruwanankupaq o apurawman chay ñan kichanankupaq riki ya nispa riki ninakurunku tal aceptaykuchuk ninalla chaymantaqa riki disimulakurusonmi nispachu nirqaku imaynaya. Entonces chay sirku wawqillaykuna pallaykuna mana chay acuerdota cumplishkanchu autoridadkuna y chaynapi paykuna chay allpayuqkuna wichqarun chay ñanta rumikunata churarunku y mana pasi kanchu wawqichallay panichallay llakirik incluso huko periódico de Lima El Comercio nisqanpichu qhawariskarqanchik chunka iskay chunka punchawñam kay lamarpi bloqueasqa kachkan ñan nispa pero ña kicharunkuña no se pilla chayna willakuyta apachimpas kay lamarlawpim wichqarayakuchkan nispa seguramente kay bloqueotawan riki nisqanku rikaw mana autoridadkuna allichachinchu kayna wakna nispa chaypiqa tikran pachataña wawqillaykuna panllaykuna riki juramunku willakuytaqa pero ña yachanchik riki kicharurqakuñam riki pero ichaqa mana yachanchikchu ima acuerdoman yaykuraku mana chaykunataqa willawanchikchu seguramente un acuerdo interno chay chakrayuqkunawan mana lliwwanchu sino chakrayuqllawan riki chay afectasqa chakrayuqllawan chay riki kay chakrayuqkuna justamente yaykunan chay incluso comunicadotapas hurquykamunkuraq imanintaq kay comunicado a ver si se puede leer a ver ñawinchaykunapaq no sé atikunqachu imaynaya uchuychallam letracha kachkasqa. A ver, vamos a tratar de ver acá. A ver, se pone en conocimiento a la población en general que se ha dispuesto el cierre definitivo del pase temporal debido al incumplimiento de los acuerdos establecidos con la municipalidad para su uso. Y al no haberse garantizado dichas condiciones, vengo sufriendo constantes daños y perjuicios a mi propiedad. Por donde se autorizó de manera excepcional el tránsito temporal de vehículos menores. Se agradece la comprensión de los ciudadanos y se exhorta a los gobiernos de turno a disponer con carácter prioritario e inmediato la habilitación de la vía principal. Ahí está claro y caipinachkanchi. Entonces chay comercio chay publicación kachijap kachka. Imataq pasakun hinallas chay wichisqa kachkan chay vía principal, vía nacional chay natamos sotinchanko riki kayna vía principal kunataq. Chaytas mana allichankuchu hinaptinqa imaynataq chay paseqa kachkan porque ñuqallaqa pensarqani porque manataq riki sumaqtataqchu riki comunicakamunku
hina chay ñanllatachiki allicharunku nispa seguramente ajukunata chaytas montorqarinko o anque niskarqaku urachankunata uklawchankunata allicharunku nispa. Entonces seguramente riki mana chay balinchu hinaptin mas hanachanta o mas urachanta riki kicharunku nispa pensarqani. Pero kaypi niwachkanchik riki huklaw nintas kicharunmanku kasqa ñanta. Manan chay tuñisqanlawtaña sino huklaw chakra ukunkunataña. Hinaspa nirqaku riki bueno kay hasta mientras ya kay chakranta riki aparullasaqku hinaspa seguramente chakrayuqkunamanpas imatachik ofrecerqaku allimanta riki kay sumaqta kay wichiqta allichaykunanchikpaq nispas chay nichkan según kay comunicadoman hina. Pues kaypi nichkan chakrayku ukuntam chay ñan provisionalta nichkanmika de manera excepcional el tránsito temporal de vehículos imaninanta anchay chakra ukunta hasta allichay tukunankukama huk ratullapaq riki kichananku kay ñanta. Entonces chaynapi chay ratullapaq kichaykurqaku hinaptinqa chiqap riki chay comercio publicasqan ña unayña mana chayta allichankuchu. Kaypi kachkan chay narika chay justo comunicadoyuq uchuychallaman kachkan chaymiki ñaqa ñakayta ñawincharunchik waka comunicadonkuta kayta su comunicado. Entonces chakra ukunta richkan ñan mana hina chay ñanllantachu. Chaynapi riki chay bloqueo nisqanta rurarunku. Tenja como paro teina protesta tina ruarchkanku riki wawqillaykuna pallaykuna. Tinkunanqa riki chaynin puriqkuna pasajerokuna transportistakuna chay vecino llaqtayuqkuna afectasqa kachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna. De una vista riki hina chay ñanta allichananku ichataqchu autoridadkuna nishkan bueno kunan como provisional kicharunchik ñuklawninta ya chaynintaña purichun nispapas ni imachkankupas autoridadkunaqa. Porque provisional ni nishkanika la carretera provisional fue habilitado luego del colapso de un tramo vial por causa de derrumbe nishkanmiki. Provisional, chakra ukunta aparunku provisional. Entonces kunankama chay ñan riki mana servikuchkanchu. Uklawchanta kicharunku y chaypi dejaron ñam kicharunchikña ya no pasa nada, ya está habilitado. Ni España autoridades cosiscachkan porque justamente gobierno regional transporte paykuna publicamos caraco ñam allicharunchikña ñam pasi kachkanña kay carrukuna purichkanña nisparaq merik publicaykaramunku aunque huklawchan chusmi ñanqa chayman yaykuchkara pero ñuqanirqani chay como manachikpaq allinñachu ñatinchik huklawnintaña riki kicharunku chaynintaña purinanpaq nispa chay provisional kasqantaqa mana sumaqtaq ñawinchaykuranchikchu. Uchataqchun chaypi ñan rimarqakuña entonces mana ñanchik ñawinchaykuranchikchu pero kaypiqa ña aclarasqaña kachkanriku wawqillaykuna pallaykuna. Siki kunankama mana kanchu riki pase chay tuñiykusqan law. Huklawchan kachkan pase waqtan chakra ukun provisional ñan chayta kicharuspas dejarunku nishkanmi wawqillaykuna pallaykuna. Mas rimari riki kay programa llanchikpi mas rimari wawqillaykuna panichallaykuna kay programa llanchikpi chaynallataq riki chaynallataq kay sachaku minería mamallay mama minerokunapataq riki wawqillaykuna panillaykuna kañaykapunku llapa maquinariankunata kay may llaqtapi nichkanmi kay Quirubilca nisqanpi sector Papelillo Quirubilca. Kaypi qhawachkanchik kay fotota wawqillaykuna pallaykuna chaypi sutilla kaqaya qusnikuchkan
kay taxa fotochatra ñawinchaykusunchik mas hatunman wiñaykachispa qhawaychik mana huk hawllapichu kasqa chay asentamiento minero kaypi kachkan kaypipas kachkan kaypipas kachkan chayqa kimsa waqpina kaypi qhawachkanchik chay kimsa hawllapichu karqa imayna porque kay hukninta kay también regresiona kay hukninqa hawakuchik kay huk hawaqchallamanta kay huknin taxachapiñataq taxachapi qhawachakusas kimsa waqchan pero mana sumaqta notakun rikaw kaymi kasqa kay taxachapiqa y está asentamiento minero kanman kasqa riki kay Quirubilca Laupi. Entonces, pikuna kayta ruraron ronderokuna suawqriyaykuna pallaykuna. Kay pasakuchkaniki kay provincia Santiago de Chuco, Quirubilca, nisqanpi chaypiriki ronda campesina waqriyaykuna pallaykuna del Barro Negro, chayna chiki kachkan llaqta Barro Negro sutiyuq. Chaymanta riki lluqsispanku chay asentamiento minero nisqan lawman chayaronku chay pasakuchkan o tarikuchkan nisunchik kay el papelito nisqan lawpi kay distrito de Quirubilca lawpi riki wawqillaykuna pallaykuna chay distrito Quirubilca allpapi chayman chayaruspa riki llapa chay maquinariata kañaykunku porque ninkutaq chaypi minerokunaqa manas minería formal nisqanchu mana autorizasqachu sino minería informal nisqansi entonces paykunawan ña kasqaña chay litigio nisqan autoridadkunapiwan ña riki parlarqakuña wawqillaykuna pallaykuna chay minata interveninankupaq qhawanankupaq imayna situacionpi chay minerokuna chaypi tarikun o chayta qhawarinankupaq pero mana riki unay timpuña denunciakuna kachkaptinpas ni pi autoridadpas kaynatay waqnatay ruwasunchik o parlasunchik o minerokuna may autorización nikichik mana kaptinqa dejaychik nispa mana kanchu imapas mana kanchu respuesta ni parte de los alcaldekuna mana imatapas kay partepiqa rurayta atinqachu pero sí gestiontaqa ruwanmankum riki ante autoridades competentes por ejemplo Dirección Regional de Minas o kay Ministerio de Minas chaypiña wawqillaykuna pallaykuna porque mana chayllachu nin kay urqupi kachkan riki kay minería hinaspas hachachachkanman riki wawqillaykuna pallaykuna mayunkuta yakunkuta pukyunkuta nin chay nichkan mayunkuta pukyunkutas hachachanman kasqa chaynapi riki chay llaqta runa reaccionaron hinaspan riki kañaykunku wawqillaykuna pallaykuna kay minankuta kaypi qhawarisunchik kaypi video kachkan a ver kay videota churaykusunchik ahí está a ver audio kay kachkan imaynay a ver inata churaykusunchik ahí es waqaywaq purupakuchka campamento minero wawqillaykuna pallaykuna wasipas kasqa wasipi kachkanchik maquinaria imakunay kachkan socavontami que rurasqaku kay allpakumanta urqumusqaku kay llapa allpata kaypi kay suyullataña mastarusqaku y chay mastasqanku pampapiqa ña wasikunaña kasqa kaypi qhawachkanchik waqlaw qipapipas kayla qipapipas kay huk kayla qipapipas yaqa kimsa qhawaqpi rikawqa pututukuchka wawqillaykuna pallaykuna nina rupakuchkanaq kaypi sutilla wawqillaykuna pallaykuna sutilla kaq kaypi rupakuchka urapipas sutilla rupakuchkan waka qhilluy chataraq pukaniq chataraq wawqillaykuna pallaykuna chaymanta altulamaña husni riki combustible nimanchiki waqrika o imaya waka rupakuchkanpas bueno ña kutirunña kay video chaytam kañaykusqaku wawqillaykuna pallaykuna yaqa
tawapachak rondero requerisja en ascaelaumanto aclaumanta chay llamkaqkunata waykaronku. Claro, tawapachak achkaso aslamanta defendikurunmankupish kar palakunawan pikukunawan riki. Chay minerokuna hayka minerokuna chay wakpipish llamkachkan sapa boca tomapi 20, 30 chay mineros riki. Kay rupasqan lawpi hayka qawami kachkan kay ukupi huk kimsa qawaqmi kay panapi kay kimsa qawaqmi kachkan huk qawaq chayllapi. Pero más waklawkunapish kachkantaq, más kaylawpipish kachkantaq. Paykuna nishkanriki mana mariki minata munanikuchu ñuqaykuqa. Porque yakuykutam hachachachkan mana chayllachu yakuta hachacharutinqa uywakunapas runakunapas unqun mana chayllachu chay ecosistema nisqantapas afectanraqtaq nispa nishkanku riku awqillaykuna pani challaykuna rikaynama kay mineriakuna awqillaykuna palaykuna hachachan minería ilegalraqtaq autorización kanman pero autorización kaptinpas chay empresas mineras riki jorqunkuraqmi impacto ambiental nisqanta rikaw pero anki chaykunata falsifikaykuspama ruaparonku riki mana me acuerdochu kanchik riki asqanchina kay programamantaqa kay mineriakunawan ni legal ni ilegal peor ilegal único hina puntamanta llamkanku riki chay minakunata mineros artesanales o comunales hina puntamanta ariki llamkanku como caso Rinconada wak Punulawpi ayka wataña wakpi llamkakunku llaqtayaronku ñuqapas machu llaqtaña kunan minerokunallapa entonces ya paykunaq chayllawan acostumbrasqaña mana tarpunkuchu mana rikaw kaypipish manama tarpunkuchu pero son mineros ilegales. Entonces, bueno, paykunataqa dejachaykunaña riki hinata llamkachakunankupas son artesanales. Pero huklawkunapi chayni kichapanqaku, hachachanqaku, mana chaywan acuerdochu kanchik, incluso kay Ayacuchupipas achka qhawaqtañam qhawapayachkanku kay caso kay cerkallanchikpi Ñuñobamba. Manam pipas chay Ñuñobambamanta rimarinchu awqillaykuna palaykuna kunankamapas. Manam kanchu. Más Mario Chale Panchale y ahora en Chicpas 8:35 de la noche. Huillaco y que mundial, si bien es cierto que hay noticias internacionales, pero pajarín me jallarin o aujilegona palaycona que hay fútbol mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? Kaypi kachkan achka llaki wawqillaykuna pallaykuna achka llaki mana chullallachu mana chullallachu sino achka imakunataq chay kunan yachayta qhawarisunchik si bien eso esto kaytariki sábado domingo rimananchik pero pajarinmi chay mundial qallarinqa ari qayninpakuna kay pasaq programapi ñam rimarqanchikña kay sábado domingompi kay pasaq domingotaq rimachkanchik mundialmanta pero kay huknin willakuykunami que más rikurimuchkan sasaneqkuna wawqillaykuna pani challaykuna primero tema de migraciones kay Estados Unidospi chay kachkan huk problema hukñataq kachkan imaynan pachatataq kayta entendiykachikichikman kay mundialta organizan FIFA hinaptin chay FIFA qariki Federación Internacional de Fútbol Americano chay federación pam chay F chay ichampamik internacional, chay F haterninpamik fútbol, anen chay tukuqninpamik americano, eso es fútbol americano. Paykuna organiza. ¿Ya? Pero responsable riki llaqtakuna, porque hapichin zapatawawata llaqtakunaman.
chay campeonajkuna riki apakunku riki chay sorteanku imayna chay cargota inaya chayta aja chaynampas nisonchik cargota inaya llaqtakuna apan riku awqillaykuna pallaykuna prácticamente cargota apan nisonchik ñama cargota ina nisonchu sino cargota apanku imano llaqtanchikunapipas yajay rikaw fiestas patronales taytacha mamachakunapaq o imapa incluso iglesia evangélica carguyuqkunaña rikaw o responsable paya riki kunan wata kaykuchun diputado nispa cargonte chaynatam churanakuykunchik kunan wata nispa o kunan wata riki apakunas watapaq yapayta churaykusunchik nispa kunari watanpaq hapichinku y chayna riki kaypipas mana watanchu sino sapa tawa wata kay mundial apakun kay pasaq mundial apakurqa kay Qatar nisqanpi riku awqillaykuna pallaykuna kay justamente kunan kachkan chay guerra Medio Oriente chaypi apakurqa chay puntantañataq Rusia rikaw Rusia chay puntantaqa no chay hatinakamuchkan rikaw no sé unay wataña riki chay mundial wawqillaykuna panchallaykuna mimantataq chayta ankay mineriata munaykusqanchik chay fotocha churaykunchik entonces chaypi riki justo copatapas riki ganadorman entreganku Copa de Oro taskampas pero chaymantaqa no sé chay uk rimaykuna kan chay adornanankupaqa bañaw orollas chay oro tanta oro ninkuchu pan de oro wan sutichanku chay tanta oro nishanchik chaywan bañaykusqallatañas qunku chaytas chay sapa ganador tiyachikunku chay chiqap premioqa tajipis wichqarayakun bancopiraq ninku bueno chaykunataqa manaña qawarinanchikchu pero kay llakikunata qawasunchik primero chay mundial nisqanmanta rimarisunchik a ver kaypi tapuchkanchik riki kay mundial nisqan riki wawqillaykuna pallaykuna a ver haykañataq karon a ver desde el año 1930 chay watamantas kay mundial apakun 1930 chay justo chay watakunapi kachkarqa chay primera y segunda guerra mundial riki wawqillaykuna pallaykuna no hatun guerra mundial wawqillaykuna pallaykuna ima watapitaq karqa chay primera guerra mundial chaykunata qhawarisunchik sumaqchata kaypi kay mundialmanta qhawarisunchik 2014 a 2018 tawa wata karqa chay primer guerra mundial chaymanta samachaykunku hinaspaqa hatimurqa segunda guerra mundial apakurqa 1939 a 45 kaypiqa mas wataña 39 45 a ver kay watataq suqta wata apakurqa kay segunda guerra mundial entonces manaraq kay segunda guerra mundial qallaykuchkaptin este primer guerra mundial entre 19 pi tukuchkanisqanchikmi entonces chaymanta segunda guerra mundial ñataq 39 entonces entre ese lapso qallarirqa chay Copa FIFA Mundial 2026 hinaspa riki chaypi ninku equipukunaya puklarichunku sapa llaqtamanta o a nivel mundial hinaspa ya chaypi confraternidad inakachun y apakuchunkutaq natapas premiotapas nispa manaraq kay kachkaptin wawqillaykuna karaya pukllaykuna pero mana kayna mundial hinachu sino pukllaykuna riki ahí está pues kay ñuqanchik lawpipas ahí está pues Copa América
chaymanta kachkantaqa Copa Perú kachkantaqa ariki hukunapas ikaw incluso localkunapas ayta liga liguilla chaykunapas kachkantaqmi kaw. Entonces chayna puklay particularkuna karqa rikaw, pero chaypin chay rikuerchimunku chay mundial Copa Mundial FIFA 2026 nisqan chaypi llaqtakuna parlaykuspanku. Justamente chay guerrapuk historia kan riki Alemaniapi chaynariki pukllashqaku fútbol amistosota pensiriki chaypi chay pukllaqkunata presukunata riki chay estadio Ukullamanta escaparachimusqaku ninkum riki, ¿ya? Entonces chaymi tumpa Asia chananchipaq riki hayk'api qallarirqa kunanñataq kaypi miki kunan kay watapaq kunan kay 2026 paq tawachunka pusaq seleccionados kachkan riki kay FIFA mundialpi pukllanankupaq tawachunka pusaq casi 50 paqa iskay charin falta kay yacharqanchik riki kay qatarmanta aparqa Estados Unidos pe chay Copa Mundial apakunanpaq kay Donald Trump yaykurun hinaspa riki yanqapas yanqa chaqwakacharin llaqtakunata guerrakunawan tukuywan riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptinmi riki FIFA niykurun principalmente justo chaymanta rimasunchik chay tema de migrantes chay inmigrantes chaykunata riki kay tayta Donald Trump yaykurus qaynawata ña wata partin riki chay Donald Trump tiyachkan palaciopi kamas yaykuruspalla riki qallakuykun chay migrante qatikachakuyta riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptin kayna qatikachakunqa hinaptinqa manam allinmanchu mejor ya amaña Estados Unidospik kachunchu porque nakuna protestakuna karqa riki equipo selecciones chaykuna protestakuna karqa qatikachakuchkan ima garantiawantaq Estados Unidosman pukllaq risaqku nispa mañaptinku riki chaynaqa Canadapiwan Mexicopi ñayakachu nispa rikaw mana llapachallanta chay cargota hapichiyta atinchuk llaqtaman porque sasa organizay riki hinaspapas wata partillaña faltachka qayna wata eneropi yaykurqa kunan wata enerowan huk wata kunankamaqa riki wata partinña chay Donald Trump tiyasqan entonces wata partin riki chay migrantikuna qatikachakusqan wawqillaykuna pallaykuna tin watallapiqa mana pasiki organizayta atirunqachu llaqtallaqa mejor ya Canadá México iskayninman apichisunchik porque Méxicoqa ña yachanña mundialkuna organizayta porque paykunaqa ña iskay kutitaña mundialta organizarunku iskay kutitaña hinaptin chay iskayman hapiykachin iskaynikichik ña apaychik cargota nispa rika mana chullallaman qhipichiyta atinkuchu pero tayta Donald Trump nirqa imaynama mundialnikutaq kitaruankikuqa mana chay qullqita mana qusaykichu mana financiasaykichu kayna wakna nispan luchaspan riki reclamakurun hinaptin riki FIFA niykurun riki ya está bien Estados Unidos ya Canadá ma México manmiki ña hapiykachinchik ña amaya lliwtaq kitarusunchu kaypipas apakuchun ya huk iskay pukllay nispa y chayna parlaykachkan hinastinñata riki niykaramun hinalla chay Donald Trump riki ñuqan financiachkaneqa kaypim llapachan pukllayqa apakunan nispa rikaw poco a poco riki mayor parte pukllaykunata riki quitaron porque México Canadallapiñam chay por tema de migrantes riki apakunan karqa entonces chayta quitaron tinkunan riki Estados Unidos apakunqa mayor parte pukllaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kunan mundial riki por primera vez un mega mundial nichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna mega mundial mega fútbol manam kaynataqa nuncapas punta watakunataqa organizarqakuchu nispa por ejemplo Qatar
kayta tapuyku hayka yuyachkankichikchu imaynaya hayka equipotaq participarqa a ver chaypi yuyariykusunchik kaypi Mundial 2002 ¿cuántos equipos participaron niykusunchik a ver naptin kaypi niwachkanchik 32 seleccionados kimsa chunka iskaylla participarqaku kimsa chunka iskay seleccionados o nisunchik ya equipos o chaypiqa sapa llaqtamanta sapa llaqta yachasqanchik hinariki apanakunku hinaspa okay. Americamanta ya paykuna grupo A ganaron Europa África Asia hinas chaymanta seleccionado con lluqsimun rikao puntakunata chay kimsa chunka iskaylla karqa hasta Qatar incluso Rusia chay equipos participantes pero kunanqa como kimsa llaqtapiña apakunqa suficiente campo Méxicopi iskay Canadapi iskay Estados Unidos pillaqa tawajawaqpi suficiente estadio rikao principal kay mundial apanapaqa estadio ki kanan machullay machukuna achka runapa yaykunan mana kay Huamangapiqa por ejemplo mana mundialtaqa apanmankuchu porque uchuychalla estadionchik aunque kay estadionchikta modernizaronqaku hinaptinqa ñachusmi apakurunqaña Copa Perú utaqa fútbol sudamericano chaykuna apakunqañachusmi pero kay punta estadionchikuna uchuychalla runachalla yaykuña mana chayqa suficientechu porque entradatami ki paganku hawanankupaq equipon hawanankupaq hayka equipotaq participanqa hayka kutitataq atipanakunqaku talwan tal nispami ki tupachinakunqaku naspaq eliminanakustin riki hamunqaku hinaptin riki chay ganaqkuna riki claro por supuesto premios kanqa riki entonces chay kimsa chunka iskaymanta kunan yaparunku haykatataqa 42 chunka suqtayuq equipotawan kunanja 48 equipos participanqaku chaymi nichkanku riki chunka suqtatawan yaparunku es un super mundial por primera vez kunan apakunqa un super mundial nispa bueno chaykama mana kanchu problema chaykama parte informativa ya ña chaykama riki parte informativata willaykamuykichik ahora kunan kay iskay asuntumanta rimarisonchik kaymi chay principal rimaykachka kay tema de migrantes hinalla chay problema kachkan Estados Unidospi mana kay Donald Trump chayta tukuchichkanchu mana hinallam chay migrantikuna hatikachakuy kachkan incluso lista negra kachkan riki llaqtakuna riki wawqillaykuna pallaykuna mana Estados Unidosman yaykunapaq Estados Unidos publicaykamurqa haynawatakuna no sé ima fichapis nichkarqaykichipis kay llaqtakunas prohibisqa kachkan Estados Unidosman mana yaykuyta atinqakuchu nispa entonces kachkantaq kay parte América, África y Asia chaypi kaqkuna sutilla riki uyachaykita qhawaykunqa payqa trigueño ese es latino payqa manam yaykunmanchu Estados Unidos payqa chinito a ver chinito mayqa llaqtataq es japonés japonés kaspaqa yaykunmanmi es chino no este es de India no o africano rikao o anki kay ñuqanchik lawpipas kachkan africanokunaqa rikao chay pantanmankupas maymanta africano esos son terrucos esos son llaqtanchik chiqniqmi no paykunaqa yaykunmanchu chay problema kachkan hinalla wawqillaykuna pallaykuna kaqaya kaypi kunan justamente huk noticia lluqsiykaramun el mejor árbitro del mundo kachkan huk mejor árbitro del mundo es africano wawqillaykuna pallaykuna mana cualquier árbitro es el mejor árbitro del mundo kasqa huk africano pero payta imataq pasaron ñariki kunan pajarin qallarinanpaq kay punchawkuna waka Estados Unidos ñarisqa riki illasqa viajasqa nisunchik misterimaypi hinaptinsi chay controlpi chay aduanapi mana yaykunanta dejankuchu
Aunque Pairik identifica con yo soy mejor árbitro del mundo del FIFA, mana, chayaga. Mejor árbitro del mundo, ya chutito, sino mejor árbitro del mundo de FIFA. Y en acá hay organización FIFA pa árbitro, el mejor árbitro del mundo, que es africano, Pairiro, Enrique. Chay control migraciones, menatis chay control migraciones ni coron, ya, tú eres africano, ya, no. Yachtaikija, Estados Unidos chechnigme. Está en contra, así que manam jampa yachtaiki mantaja ni pero napas ya hay con mancho. No hay pase, no hay permiso. Nispas mana kai árbitro tayay kuchinkuchu kai mundial man wajayagona palayagona. Mana yay kuchinkuchu. Inapting sinya kunan kayaktang man kutikon ya Afrika man kutikon ya porque chay pasa corga kai pasa punchao kuna pericao. Estados Unidos man yay kuchkarja arbitranampak, FIFA-pak. Mana cualquiera pacho. Y chay FIFA mana imatapas rimarincho, kay mana defendincho, mana nincho el señor Estados Unidos de no Donald Trump. Un permiso especial árbitro en Chiquimiqui. Es el mejor árbitro del mundo, las campas titulompas. Y maina mapaita jamana yaiku chinkichina, yaiku cheika chichimana chak pingay pichik nyuhaiko kedasa koi ham konapas. Nispari que nin mancarja, pero mana ninchu, mana ninchu. Hasta wanja upayakoy con manas defendincho, chay árbitro hayan que FIFA, a ver señores FIFA, manam, yaikunaita dejamo ancho, nispa hayaptimpas, paca coronco, su augelecon, playcon, ya tense. Chaynaqa imatamarurasa mana yaykuchiwanqaku mejor llaqtayman kutikusa nispas kunan llaqtanmanña kutikun wawqillaykunta hinaptinqa kaywan nichkanchik sichum hasta el mejor árbitro del mundo de FIFA mana yaykuchinchu Estados Unidos man hinaptinqa peor wakiqkunawan peor wakiqkunawan wawqillaykuna pallaykuna pikunata chaqay equipo técnico equipo, por ejemplo, que hay equipo nari que Irán justamente Estados Unidos van guerra picachkan. Paikuna kachkan seleccionados, que hay mundial merinan kupak Irán, equipo de Irán. Manas paikuna papas bisan cancho, solamente autorización ni temporal, pas nada, sino autorización de pase, nincho chayan si kachkan. Chay equipo de Irán, México piña tarikuchkan, México pis samachkanko. Inaspas que chay hallarinin pikachkan paikunapa kimsa kuti pukllanankupa. Kimsa partidos ni son chiquia chay pukllanankupa. Posiblemente eliminará chikunkum chay permanan pasangacho niskan. Bueno, eso es tema aparte. Tin semana cancho que chay Estados Unidos pis tukan paikunaman. Mana bisan cancho en Estados Unidos pesamas pa puklajarinan kupa wawqillaykuna pallaykuna. Tense mana riptinchiqa por walcoverchi que perderosonchik inataya puklasunchik nispa México llamanta rinjaco puklaj. Primer equipukunara pajarin umincha manchos tupamuchkasqa Irán puklananpaq. México llaman tarinja, chayaronja, camas rique aeropuerto manta, camas estadio man, estadio pe puclayconga, puclayta tocoyconga, camas avión man, camas cotimunan, mana chay pe puñun mancucho. Junuchaya rica, mana cada uno pasear con nada, junuchaya camas rica, preso con enaña ya. Camas rica aeropuerto manta estadio puklay konga kus camas chaya toko yukus palla coteremonanco aeropuerto menas pa cotemonanco México man. Porque no tiene pase, solamente tránsito nishayan si kachkan autorización. Porque pase en kanman o hukpe jariki pasaporte o visa ningún tarigao. Chay kami natin hasta Estados Unidos pisaman manco hasta chay halarin man tukunan kama, no había ningún problema.
pukllaykuspa sichuynalla seleccionakun hinaspa siguinqa mana seleccionakun hinaspa kutikamunanpaq rikao. Chayna kachkan kay equipo Iranpas problemapi. Pukllanapaq dejaskankusa chaytaq parlarunkusa Donald Trump autorizaykun ya hamuchun ya pukllaqlla pero pukllaykuspam kutikunan. Está prohibido kaypi permanecinankupaq nispa. Otro kay arbitromanta rimaspa autoridadkuna imanintaq manam ima llaqtayuqpas o may llaqtayuqpas kay Estados Unidos chiqniq ukumantaqa yaykumunqachu es llaqtanchiktan peligroman churanmanku nispas ninku. Chay wakiq llaqtakunaqa terruku llaqtakuna nispa rikao principalmente wak países africanos chay países musulmanes rico awqillaykuna pallaykuna. Kunan riki sichum kay Irán equiputa chaynata nichkan mana riki chay Irán equipumanpas llapa chay equipo técnico nisqanmanpas llapachanman huncho bisanta mana huncho ni pimanpas. Llapachanku rinqaku chay hawaykuq chay pukllaykuspa kutikamunqaku. Llapachanku rik equipo técnico llapachanku rik listachallapi chirinqa imaynaya. Chay ñampi problemata tarikunqakupas kunallan chayman yaykusunchik. Pukllaqwan kayta ruwachkanku mejor árbitro del mundo de FIFA wan chayta ruwachkankunapenqa ña kachkan achka equipo no se may llaqtakunapa chay equipo técnicoman semana autorización ta huncho Estados Unidos o chay visantaya. Aunque sea visa temporallatapas mientras kay mundial duranankan porque killami ki duranja kay mundial killan tempukllanqaku. Entonces, mana junkuchu ya visanta pukllaqkunaman, por ejemplo, ahí está Irán. Equipo técnico Irán paman igual que llaqtakunaman, equipo técnico más mana junkuchu, ahí está. Equipo técnico también es el mejor árbitro del mundo, paimamos junkuchu. Y principalmente hinchas. Macho que Rusia man Perú riten hincha peruano, el hincha israelita, hatikachakor equipunchikta. Chayna kan riki hinchakuna rikao equipo hawaqllarisaq nispa chay hinchakuna riki ña riki unayña hayna wata diciembre killamantaraq ña rantirunkuña pasajita kay fichapaq subikurunqan pasaje nispa ña riki samananku wasitapas ña chay reserva nisqanta ruwarunkuña o restaurantitapas hotel taya chay samana wasitaq hoteltapas ña reserva ruwarunkuña mikunankupaq parik desayuno almuerzo cena chay mikunankupaq ña contratasqaña avión rinankupak o carruwan rinankupak ña pasaje rantisqaña hinaspa ña riki ña chay boletupas rantisqaña boleto fijo rika kay partido hawanaypaq nispa riki ña rantirunkuña hinaptin nichkan como mana ni Estados Unidos respetachkanchu chay runakunata pukllaq riqkunatapas ni hawakuqtaq astawan ñachiki chaysi wakiq riki perdikuchkan chaynaqa amaña risqañachu nispa wakiqtaqa manas yaykuchichkanchu Estados Unidos ña reservarunña ña pagarunña ña avionpipas rantirunña chay pasajenta avionqa manaña kutichinqañachu riki manam Estados Unidos yaykunay dejawanchu kutichipaya no señor rantisayqa no hay devolución hoteltapas ninqa señor hotelero reservaykarqa kutichipaya chay depositasqa no señor perjudicawachkanki hukman rantikunayta así que ese depósito queda garantía ya perdinkiña nispa nichkanku awqillaykuna pallaykuna mana chayllachu chay agentes del ICE nisqan chay migraciones paykunas chay estadio punkukunapi ukukunapi hawakunapi chay pukllananku llaqtakunapi purikunqaku mana identificakuspa mana ninqachu yo soy policía yo soy migraciones señores a ver documentos mana ninqachu simplemente ankay runaqa kachkan medio sospechoso vamos a intervenir
Mana identificación porque chay migración jamanas ni que ni hasjon pips con kay policía con kay wamangape o maipipas hasjochampim kan ri que sutichan ricao porque chay sutichay puriptin siri que chay ais con atari que denuncia paronco chay mantari que gobierno ne cara manda identificación ne hamgonak por que ustedes son lo máximo. Porque identificación que tenga chay foto tomaron con identificación en que rexeron con tal apellido tal allá ahí está denuncian porque imagínate denuncian y más utem bueno era un militar caina uyayo huacna aireo hatun cara y todos los militares son así pues imagínate compas y más uteo rexenki churica identificación en Captain Rexing, entonces hay agentes del AIS Nishanse, patrullan jaco que mundial puklay ocupe, mana identificación neo. Hinaspa cualquiera tapita pasea, medio sospechoso, medio trigueñito, ñogallaína, o medio chinito, o medio morenito africano, o negro chaparic africano, o medio musulmán, sutil que musulmán gonaga. Barbasapa, Chukchasapa, tipo israelitas, nuestros amigos israelitas peruanos, paikuna suterik se llame que sí o no, sukupayo paikuna sutil llame que porinco, entonces, China taga asuikos parik ais ni ya vamos señor, con kaman kokoteman se caiga chen nas baja, o bien preso o bien wischus hakan hako. Chay si achkallay achka chay mundial marej perderon ñariko awjillaykuna pallaykuna chay boletongo pasaño natis Estados Unidos manga mana ancharincho runapas wakijkunaqa ña disimulakunawan chaynaqa amañaya porque ima garantiawan taqrin que Estados Unidos ta chay mundial hawako mas serichkanku kay México ta chayñataq Canadá ta chaypiqa juntay sikakuchkan kunallañ chay partiman trimazonchik tukunanchikpa. Entonces, China pasa con ojillaykuna pallaykuna kay tema migraciones. Hasta el mejor árbitro del mundo taps ni hay kuchichkankuchu, a pesar de que organizador pa árbitro chay. Tenga chay árbitro pa reemplazón chik huk árbitro ñari que arbitran jarika, reemplazón te consingun. Kunan kay huk nimpas kachkan huk problema ojillaykuna pa. Justamente dichkarganchik kay México pes juntakurunña China yataq Canadá pips que México peja ña yachankuña imayna mundial organizaita así que ya son tromes ya Canadá piñataq primera vez kasqanrayku paykunari que vamos a hacer el mejor mundial primera vez que Canadá apakuchka así que sumaqta ya organización chi canadiense nanis paykunapas sumaqta organizachkan chaypis juntay kakuchkan riku awjillaykuna pallaykuna sapa partido paqsi mejor México man o Canadá man ronaja pasako ¿ya? Jainin panir jaikichigña kay kikin FIFA rico awjillaykuna paykuna como kay super mundial más juljita gananko paykuna rico y más julji ganananko rayko rico awjillaykuna pallaykuna llapa hotelkunapi riki lliw reservata ruaparusqaku kikinko rantikunankupaq nisunchik ya hotel $100 la noche Haikata, señor hotelero, juktuta cobra con que $100 papay, allá. Dame, ya pachayan hotel ni camat, haika camat kachkan, hay 100 camas a $100. Ya pachayan tjoy. Chay pimriki samanga kuñujañata $500 peranticos, como ya tachatari que hamukuchkanko chay mundial jawako, kamariki kanga pisi manari que haipan con gacho, Munas paga chon $500, $400 ta pagas pasama chon nispa que llevo hotel con ata reserva parosja. Pero Estados Unidos peja como chay problema de migración kachka hinatin se awjillaykuna pallaykuna mana chay hawakuqkuna ancha reservancho. Mana reservancho. Hinas pare que incluso chay kutigachip señor hotelero ari reservaraykim mana rantikuit atenicho hamña rantikon que akuteikachipusay que nispas hotel konataps cama konataps liu kuteikachipon porque no hay negocio. Pero como nichkanche o Canadá pe México peja ronas juntaron inatin kay FIFA
aprovechayta munachkan chayta Canadá y México. Estados Unidos mana negocio corrincho por problema de Trump, por problema de migraciones, por problema de ICE. Pero México y Canadá sí hay negocio. En atin chayta jawaron, allá, kaipim kunanja recuperaron sunchik nispa waujillaykuna pallaykuna. Ñaruna kuna rantirun ñarika porque yachashan China costo rica oriente tanto cuesta, occidente tanto cuesta, norte tanto cuesta, sur tanto cuesta, ñami que precio en churas jaña waujillaykuna pallaykuna. Chay principal, chay más cercan lao, chay kuna más cuestan y chay más caro, más paca lao, chay kuna menos cuestan, chay na ñami que estadio jari que sutin churas jaña rica waujillaykuna pallaykuna. Ayacuchupi kunan chayna ñachikanga ka estadio tukurupenga. Ayacuchupi jari uchuichal estadio chirika. Chakranchikunapi jari que jawakunchik atisqanchikmantami que pukllaytaj. Pero chay estadio kunapi chayna rikao. Tribuna A, tribuna B, C, chaynata churaparon en Zapa, tribuna mi que oriente, occidente, incluso camarotes especiales, chaykuna acá con rike, ojillaykuna pallaykuna y chaykuna cuestan rike, cuestan. Y natin si rantirun koriki chay hinchakuna chay más cuestakta cerca chayaman jawanampa. Nison chiquia carro perantirun kirikao. Ya, primer piso más cuestan, ya más cómodo que segundo piso menos cuestan y tompa incómodo que nas papas más aititia con segundo piso jare. ¿Ya? En las papas alto chapera ricao. Entonces más o menos chayna tu pachizonchi. Ña hamrantirun que nison chiquia primer piso pelima marina que para que carro empresa pipas. Pero rantirun que ya asiento número 2 nison chiquia. Ya 90 soles van. En aptenja chaymantaja ya más canque, aunque manar ya con manar pucle ya pero más canque. Yo soy asiento número 2, 90 soles te pagarán. Pero FIFA Enrique Nico, hermano señor, que asiento número 2, primer piso cuesta de 150 para arriba. Y más asiento número 2 tam señor, antes tanto y pagado, no señor. Ya rantiran que llama pagarán que llama pero dos jajampa wak piñam wakman ñari munas paja nispas wauqillaykuna pallaykuna más precio peranti kuchkanko kay FIFA negociakuchkenas panichkan estafachkan runakunata chaysikunan denunciakakuchkan para los organizadores del FIFA Mundial 2026 FIFA kajkunata mana llaqtakunatachu. Piconecha autoridad que cae FIFA, pica y Donald Trump para la corona y matache pararon en escanco que es FIFA se ha convertido en estafador. Si chumño jarant Lima man pasaje taranti man primer piso pericao chay iskai piso empresa pinas pagar que siempre reclamas a genas panisa señor. Chay primer piso tam cae número taranterane, pero ni cosa que no señor, no caga. 150 van meranterone justo cae asiento tanis pocorona rico gam imane basta. Aquí con que carro yo tarigao señor. No gañarantis gañamik algo chainas pasakuchkan cae asiento conaban pero estadio P. En aspa hotel conapipas hotel tachagay cae México P acá na Canadá pero que FIFA rantiparon. En Aspan sea jampa ya tanto chales pagachkan que señor allá panaiki tanto un kunan cuestan un negocio y chayñata tarifa y manin con chay tarifa libre conanga. O sea, imagínate que o sea no es tarifa fijo capten gari que ya pasa China ya mi que prisión entrarán imagina más está cobraban que ni se reclama con que pero con anga libre el quien paga más por ejemplo Hamran tiene un asiento número 5 taricao $100 son Huk pagaron ya $200 ta chayman preferí con jaco ya $200 Huk ni no yo quiero ese asiento yo quiero yo jamonan ya $210 para 10 solcitos más te voy a pagar. Ya, nata Kim Saman yaranti con chayuk asiento yata. Nas chaynas pilianachichkan kay FIFA chay willakoykunas kachkan ñarik autorakuna
chay denunciakunata hapichkan ninaspas chay FIFA organizakunata denunciak pero chay pujunqachu imaynapia kay mundial tukurunqapas wawqillaykuna palaykuna problema hallakuykun porque kay super mundial periki chay organizadorkuna qollejita ganayta munasqaku riki chay nishkan kay FIFA chaypi autoridadkuna kakuchkan corrupción seguramente Donald Trump manta riki qollejita chaskikurunku Donald Trump riki corromperon y chaynapi chaykuna pasakuchkan rico paykuna aprovechayta munarqa kay mundial perika hasta doble triple reventas kakuchkan huk chullalla asientopaq asientoykitaqa rantirunkiña estadiopi hukmanpas ña rantikurunkuña más preciopi chay hukmanpas más preciopi más precio pagaqman quchkanku chay asientokunata chaynatan chay denunciakuna purichkan chaymi kay iskay problema kachkan kay mundialpi wawqillaykuna pallaykuna chaymi nichkanku mundial quizás suspendikurunqapas hinalla kayna katinqa nispa manachusmi suspendita atirunqakuchu porque ña riki ña pajarinchallaña wawqillaykuna pallaykuna kay mundial qallarinanpaq chayñata riki kay tukupananchikpaq ña hora pasarwanchikña a ver si tenemos ahí tiempito hinata riki rimachaykusunchik nadachallata wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Roberto Sánchez tamriki ña rimarqanchik ña hayna puncha problema kakuchkan wawqillaykuna kunanpaqa más problema ñari hayna punchapaq chay audiokuna recuerdamurqa chay votos extranjerowanmi ganaronqa Roberto Sánchez nispa y sí cierto wawqillaykuna pallaykuna llapa chay napaq kay Sánchezpaq votukunatas anulachichkanku Keikopaq votukunatañataq ari nichichkanku ña haypanakurun ña kunan tutakamaqa wawqillaykuna pallaykuna no sé hayka votuchallawancha ganachkanpas kay Roberto Sánchez a ver hawaykusunchik kunan chaytañataq pasachakunanchikpaq y hasta al 97.9 wawqillaykuna pallaykuna al 97.9 chahay kay hawachkancha 97.9 hayna punchawman 40.000 votos wan ganachkarqa 97 llapira faltachkan 97.9 a 98 ña kachu iskay puntuchara faltachka wawqillaykuna pallaykuna ganachkan Keiko Fujimori nada challawanña mejor dicho Roberto Sánchez ganachkan Keiko Fujimorita nada challawanña kaypi kachkayta 9.020.000 chayna kachkan Roberto Sánchez pa Keiko pañataq 9.014.000 entonces 14 a 20 son 6.000 5.000 y picos challawanña casi 6.000 votos challawanña ganachkan ña allintan ganachkaraq 40wan rikao entonces hayne punchaw nirqanchikñan kay mama Keikotam ganachiyta munachkanku mesape votopeqa Sánchez se ganaron pero mesape riki llapa chay actakunata observaparunku hay más de 1.500 actas nichkankumi wawqillaykuna pallaykuna entonces chay 1.500 actas tariki hay peleo kakuchkan mes por mesa riki wawqillaykuna pallaykuna y kaypi ña riki ipsos wakiqkuna rimachkankuña ganaronqa Keikuchusmi nispa wawqillaykuna pallaykuna wakiq nichkanku Keiko ganaron hinatinqa qallakuykunqa chay guerra civilchusmi kay Perupipas imayna waka Boliviapi imayna Argentinapi imayna Ecuadorpi o imaynam Chilepi derecha ganaron hinatin chaypi sikukakuchkan chaynachusmi karonqa nichkanku aunque a nivel nacional kachkan riki votonqa al 98% era justamente chaymi que kay voto nacional kayna kachkan riki a total votos pues kachkan total votos chayta total votos está al 97.9 casi 98%. Ahora Perú me kachkan 98 faltachkan casi 2 puntos chara faltachkan actakuna chaypej ganachkan ya 50.2%. Extranjero pemik perdemos kasqa chaymi que wawqillaykuna pallaykuna allinta riki chay Klimper chay wakiqkuna chay Alfredo Torres chaykunaman manchu hayna puncha rimachkanchik paykuna chayta calculamuchkanku rikaw huk iskay votuchawanmi ganaronqa nispa rikaw
A nivel internacional, justamente, extranjero PM que Keiko gana muchas casas, 63.5%. Más o menos 165.000 votos, al 85% ñacachcan. Pero Piñata Greca 36, mejor dicho, Roberto Sánchez Peñata a nivel extranjero, Keiko para 63.5%, Roberto Sánchez Peñata 36.4%. Total votos, Keiko para 165.000, Roberto Sánchez Peñata 95.000. Tenja Jaicayata votamos casi 200.000, ya va a ver 95, 5, 200, casi 300.000, ya votamos raco. Jaika charaj takachkan 15% charaj faltachkan extranjero pitukunankupak, entonces voto a voto kay kakuchkan ari wawqillaykuna pallaykuna yupay. Pero voto general kay nakachkan arikao. A nivel Perú ganachkan, a nivel extranjero perdichkan Roberto Sánchez y kay general peja nedichellawan ganachkan, casi 6.000 votos, 5.000 tantos, chayna nichkango, 5.000 tantos. Imaynay karon tikraron nispoa que nichkanku chayna rimay kachkan ari chay Klimper, chayna Turner paykuna ña rimachkan ñama. Tikran punima porque este es ya lucha entre voto por voto. Hay pendientes todavía, hay pendientes, actas pendientes. Imaynay karon jaujilegona palegona que Gucho ganaron, Sánchez ganaron que imaynay. Aquí se viene gran fraude. Chay mama Keiko jare que tranquilo chayakachkan mana fraude ni mucho ricao. Y seguramente chayna sumak entrenas kachkanko desde el imaninchi kaita Jurado Nacional de Elecciones. Porque hay voto extranjero chay periki Keiko pa más favorices jamuchkan. Pero chay conapas manipulado jamuchkan niskango tagmiki. Bueno, chay tachi jawan la kachkasunchi que gainam kachkancha últimas noticias que hay elección manto aujile compra. 97, a ver, claro, todos, 97.9, 98 para nada ya le faltan. Entonces aquí falta casi 2% charaj. Imagínate tu corón, pajarin chiquichay con la tajawarisca son llena, bajilla con la palaycona, que hay también que chay Jurado Nacional de Elecciones Nichkan, Killapim kaita solucionación chiknispa bajilla con la palaycona. Entonces, sapapunchao chica y jawakuikan garicao, Killachantin. Alimanta que hay Jurado Nacional de Elecciones, hay 1.500 actas observados, Jawakon, hay 1.500 actas manta, kunan punchao, y nanya chiqui chuncallata jawaron cuña y mainaya. Ripukullano, ojile con peleicona. Tucuycuña, Rimarinchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchao kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkama chikuynintakama. Kay pimerimasu tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Perú suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kajta, mana pantachinakuspa. Chaynaja, liw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, Willarimos un kichi, Chaynaja Hayakamuy, Willakamuay, Uta Asuykamuy Rimarinapa.